Pemirsa Dinas Pertanian dan Pangan Disperpa Kabupaten Badung, saya nincapang pamargin vaksinasi ring sejroning ndak makin pengelalah rabies. Kantos mangkin vaksinasi hewan pembawa rabies HPR sampun memargi pitung dasan persen. Kadis Perpa Badung Iwayan Wijada Maosang vaksinasi rabies sayan Raja Kemargiang nyapran warse. Warsane mangkin Disperpa Badung sampun nedunang 14 tim sanerau saking pitung dasa diri dokter ring samian desa saha kelurahan ring Badung. Manut dane vaksinasi sampun memargi kantos sia dasa sia persen saking samian pemargin HPR ring warse kali-tali 3 likur. Leanan punika kantos tengahing warsane mangkin vaksinasi sampun katincapang ring seket desa miwah kelurahan sane katujuang majeng sia dasa 3 tali HPR. Inggian vaksinasi sanes sampun memargi kantos mangkin inggih punika 6 dasa talian HPR utawi pitung dasa talian persen. Ring sajoning nincapang pemargin vaksinasi ritepengan mangkin pai ketandane kantun madwe stok sawetara kali dasa tali dosis. Pengadaan vaksin sawetara 6 dasa 5 tali dosis. Disperpa Badung sampun nganggarang sawetara siki miliar anggen pengadaan vaksin Inucap. Dane taler mausang indik membuatnyane vaksinasi HPR pindah ke pemargi preventif ring sajoning ngerakse kesehatan krama Badung saking pengelola rabies. Bali Pos Nguningayang.